Yaqaya Teopraki Saratayari, senador del Bastata Adolfo Flores, Jupaja Sawerakiwa, Akakuyaca, Melisa Ibarra Jupaja, Juchanchawix Utki, Uka Amtawil Jabawa Juchancha Siyapa Sasira. Yo creo que lo importante es que Kaukir marca chireteja, kuna hanwalt awinaka lora waikchi ukhaja, haniwa kuna Juchanchawin pisa juparoja Juchanchas kaspati. que no hizo nada ni participó. Ukhamatwa, senador del MAS, tata Adolfo Flores Jupaja arst aweraki, haniwa mama Melisa Ibarra Jupaja, Juchanchawi katokanyatakiha kuna aksarausa, aksaraya siñapa kiti sasina arst aweraki, kuna teja jupatokeja, juicio de responsabilidades tokerakiwa Juchancha siweraki, ukatja Jupaja sawerakiwa, hichaja Bolivia marcanja, Estado de Derecho tokina hakawiwa utije sasina. Yo creo que ahora existe Estado de Derecho. Hichaja aka Bolivia parkanja, aski hakawiwa utje ukhamaraki, askin hamarakiwa amtanakar pukawisa utjaraki, ukhamapinwa aski yatjatawirakaja, hanwalt awinakatja utjayapa, ukhamapinwa Estado de Derecho toqina, hakawija utjaraki, amtayani Ministerio Público toqitja aka martis uruja, mama Melisa Ibarra Juparo. Katunta siñapua jaisawairaki, ukhamapinja mama Melisa Ibarra Jupaja haniwa, aka Ministerio Público toqero, kuna hanwalt awinakatej utjawaiki, uka toqetja arsureja purt awaicarakite, juparoja extorsión toqiwa Juchancha siraki.